Maureen, komeno moneto madidi orobweru aina ngeto Phineas. Imana. Ndato cheweru da yemo ikambiriria taicho chiongwa. Kile mambura yeoro ya kunyuithua MUUMA Rais William Ruto na eredirite itumira ke munende MANTU yara thirikari yekia kethira ikambire kenda nende gucokaniria ndiguro ira munini wokie araugire ni MANTU iri Antoni ai na kile ntumirie kia Rais Ruto araugire ati agatigira na gukiria urimi na njira ya kwendeka maguru ya fertilizer kuma chiringi 6,000 mwanka 3,500 yangiara nende eredirite akiweta ni amwena kudhurwa kwa AGAMBITHANIA batandatu bararedirite akiweta na barero ni Rais Ruto baranende KINYA barekeite kunyuithua MUUMA ntukeruare muthuri murioki na tutariria nkuruki Muthenya jwegoro nyuma Rais Dr. William Ruto kwithwa nyuithite MUUMA na negutuka rais wa Kenya kirwarira we na rithwa gikamawire ni mwanya njira kethwa KURIKITHIA na jamwe jajo thura kiambiria augite kirwa ngironga AGAMBITHANIA akethwa kirongero bilioni 3 igurura bilioni 19 bajairi agwa AGAMBITHANIA batandatu barabaregi ni Uhuru bakanyuithia MUUMA untura butithikite muthenya NAARUA na gwa koti nene ikethwa ikakwa kikaunti mugwanja ira itigere amna bu agwa koti ingi ikana rimwe 23 igakwa kiri sub county mwanya ndene Kenya kundukura gutuna koti ici na gwa kaongera koti ingi 80 etia magamba ja manini kiri manto jegirwa ngirithiro na mianka ni rwa ABC agutia kombithia ABC na kuma mungana jwa mbesa nikenda bomba kwethira na mbere mitambo yao bomba kuringithia kura cio ndene Kenya na inyaka ome Kenya na gwa gukombekana IBC ithwe kiringithia nyakura cia muchujo jwa biama tugitegera manto jigirumi Rais Ruto araugira gita kunia milioni 1.9 cia fertilizer cia kilo 50 na gwa fertilizer ji ikethwa ikendere murimi na ciringi 5,500 kuma kingi 6,500 na nkuruki kwerekithira rwangirwa KTDA kwithwa rukenderia rimba majani na ciringi 3,500 kuma kingi 5,700 tugitegera mpanga Ampara Rais Ruto araugira akethwa agitwa mbecha na irio nikenda kwa akaunti mugwanja ira rumiri ni Ampara ni amana kurigiria akaunti 13 ira cio gwatini bakugwatwo ni thina ria Ampara na kile mbango jojo wa kinyomba agwita kethwa agakanyomba 150 mwaka agwa cukuru ciotea ni chikombithio wa kiba nyomba iji nikenda inya gukiria mbeu mbithi akwinya ntu baraba itakwa jua kari kijabu batumga kiwa kiba nyomba iji amna bubu Rais Ruto na ugita ati akethwa akira bilioni 600 kia kandarathi mwanya ndene Kenya baranthiguru ya Kenya inerando yao thugita kimantu joga iba mainya agwa kethwa akithamithia motungata jonthe jaja thirikari nene na kuna makithirikari cia county na kuja mbeca na gwa kethwa agitegera muno mantu ja kigina gukinya kurio kumbithia witi na mbere kithirikari cia matura kimantu giki kithomo agwa kathuneka kamiti ya gutegera mantu ja CBC kamiti ya CBC igika ikarubia obia mwingi kujukia maoni ja CBC aragita kethwa agita moto ja CBC mbere mwaka jojo thira amna bubu agita kombithi ya ritoba grade 6 na class 8 kuma secondary na likenda kurikithia urane bwawe bureri ya kariba Mombasa na ina ugite motungata jonthe ja port te umerotero na Ivasha na jetho ja gichoka rutero Mombasa na tugitegera ngwataniro na abunge augite nandi akethwa akiritangira na abunge nene nikenda kuringithia gichunji kia 3 kia mumbire nikio tuthani gender rule agwa kwina kamiti ya mbunge kethwa kiundwa nikenda gutegera Kenya barabara yome nebo diaspora amna bubu agwinya rwangirwa ministry ya Kenya barabara yome rukethwa rukiundwa arenya kethwa kibathura minister na tugitegera rwangirwa borithi agwa nandi akongera borithi mishara bajairi agwa kigena ke borithi kithwa kirungamirwa ni inspector general arakanengera mutathio wa machabu batatu agwa karigire mabisa bokaria gutumika kirigi siasa na ndikenda gutegera biashara ya mbeu mbithi agwa kethwa kiambia ministry njeru ya iwanda na biashara nini neo cooperative and SME development na murato ja ministry ji ni kwagirithia kigina kia Asira Fund na kire mikobo ya CRB agwa kambira mutaratara ndio kweberia Kenya kire CRB nikenda kubombithia gukomba bajairi agwa karania Central Bank of Kenya igurura wiki na uriti bwa mbesa ikuingira milioni 1 na gutegera mantu athiri agwa nikenda gutigira kwina urumwe ndena nthiguru ire ituthiurumkirite agwa Rais wakatena Uhuru Kenyatta no kamukarigiti wa kuona kwina thiri jikinthiguru iji atugitegera mbango jo NHF augite Mukenya wonthe nandi akethwa akiria mbeci iji kuringana na musara jwawe chacha nandi ni jamwe ja Mawirane ja Ruto ekite na ugite urageta na mbira thirikari we akethwa akirita mitaratara mwanya ya kwagiria thirikari iji ngiripotera Uru TV beta muthuri murioki